Nā, ki te rā tuatoru o te ahurei iwi moutere, ki te kore he huruhuru e kore te manu e rere. Wai hoki i te ahurei nei, ki te kore ana kai tautoko a pūtea e kore e tū. Te ahurei ona iwi moutere. Ki reira ki te a te nui o te tangata, te nui o ngā kapa, te nui hoki o te kai. Nō reira tērā te whakaaro he nui kē te monika whakamahia hei whakatū i tēnei kaupapa. We obviously put on the ASB Village over the 4 days where we have our community partners, St John's, Surf Life Saving, our financial literacy programs, 80 volunteers, we put on a branch. There's a lot of things we do which benefits the event itself. Rua te kaumaono taua ASB e tautoko ana i te ahurei nei. I nā he nui hoki te hua kaputa mā rātou. It's a way of us giving back to the communities in which we have our branches. And for us, it's all about giving New Zealanders the opportunity to celebrate who they are. And the Pacific Islands, it's a wonderful event for that. Nā inaene kua hainatia rātou he kirimana e kitea ka tautoko tonu rātou i te ahurei nei mo nā tau e toru kaheke. It's so awesome of them to put their hands up and continue the sponsorship for such a festival. Without partners like us involved, this would be a difficult event to put on, so we're very proud of that. Ana hoki nā tōna whānui kua tino koa te nākau o Boaz Raiala, tētahi o rātou i tīmata i te ahurei nei. Kei te mōhia e mina, kaore ngā kai tautoko haramai pērā i ASB, te hauora, rātou katoa ne. Mina kaore rātou e haka tautoko ani tēnei, kaore tēnei i kaupapa e tūana. Hei a pōpō ko te rā whakamutuna mo te ahurei, ki reira ki te ina toki ka whakahuatia mo tēnei tau 2010. Ka paratawhai te karere.